gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikab sa trita, saan napod na nagantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaawa mampay ni Dio Alan Karting dita Hong Kong. Kastamutan kadati na kabutahe, Irish Pasqua from Zeni Kabutahe. Kastimanti ko na ni kab sa trita. Dear manang biyanang, imbakbakit ko tiki naman nangimon ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga oray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga oray na bayagan na napasamak dayta. Jack man amuta na singput-mut ti asawak. Ngam no apay nga agapon lat na ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin. Kat sigud mo ta nakaisam a lumabas dayjay no kwa. San ay a best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanen. Linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimmang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Ket naggapu akmat iti bangkag. Iti kwan. Napanak nagsakati iti kanen nag iti kalding ta. Iti kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga iti kalman? Basol mo pa'y lang, Idi panawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laang matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga ngamin nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta nagtalinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Ket ikarigata ka? Basta di ka rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si Kamo gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho ijibangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamat ti kayat na. Bayam di ta. Gudaw!
Ay sus, day tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya ti day Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Di matangak sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa balimanan nga ex mo. Manan, Huh? ayunay kamutain. Awan lat di mo malaglagip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pemanan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tun tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpat charming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wine. Mang palengke iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, uray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang dayta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumatan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalatan. No kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay ababae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso anagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kaanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kaanakan. Oh, dati bakit? Ito sa pulak itag malmalem a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay dan to alaan na kita. Na, agure ka. Berta, Mela, Mamita. Na! Apay ngay! Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy.
Apay, anyat kaya ta sa unday toy? Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Nairan na laeng ang nabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, sardang mo tag-diet iti sapatos. Ah. Huston day ta diet. Na, apa yan? Kakaisuna nagpig sa ti pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanunot na bakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan ko daw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tiyakon amaw ti pagluglugarak. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na ta panagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito iti sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agdait. Wan, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dahita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makaumang arudan tikas di nga ugali na. Malang arod godo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti guba. Agyaman nakmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May samot tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakit kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat kumati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? No agpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka nung arod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kung takak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang, jay kunak.
Nga dapay larik nam iti day Berta, gudaw. Umaak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarken ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may siya. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka. Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mau. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tilat atapon nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Adda ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga wan formal break up day. Amok ka day limlimad na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day nana? Ha? Ni, addandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na a foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Aday tadan. Sumungad tan. Ay, sige. Mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat gayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanore dyan anak ko. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abak-bakatan. Kayat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam amapang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasat na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apa ki asawaan. Ala,
agsinatan ta sumapol kamat iti foreigner. Si kamat, di ka lamaangawon lakay. Kung kunaklaan mo't, Bakbaketan ka lang haruday, ngam kastapay lati pampanunutag. Sorry ka din. Ay wan yan tangay nagawis mo da berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo, naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Idi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko anapagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kan ka. Kapuriner pa'y. Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamuten iti mabiit. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siyak, alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayaw. Ala, lipate munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Katin nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak yasawa Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minan ti biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biagda. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim imunam. Isudan tinapintas ti biag na ita. Ay, awan nga roda makapaapal da. Angam sana balay. Ta naragsakak latama ta si Katin nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katak pa'y sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga rod ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami ngagdandan na, tasan kami nga agapapa. Alakastan, tigayim mo, Rita. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak apan nagbuybuyan yung ita nga oras. Ti surat nga intay drama itaket nagapo kani pagayam tayo naglingad, itinagan nga abel. Ngamsakbay na kablaawan tay mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., dita na Gillian La Union,
ni Denver Lingayo ken ni Christine Santiago. Kastoy man ti surat ni Pagayam Abel. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kitan iti nasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagita gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidak. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Nanang, kita nyo man, no bagay kumutlaang deti rilaw. Nay. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible a ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung Anya, kaano la idi nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kaming agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo ana imbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kayat asinaak. Ngam impilit ko, Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Oho! Pulos mo't Kita matan eh. Kasta man tinaramid mo niti kalabas kadag iti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal kamot niti pamilyam. Awan dita, sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan ay? Ay, sus. Umawag maninday to'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita na sino dita. Ay nanang, bakbagatan kayon. Agparong kayo pailaan. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agpaaram kayo pailaan? Diyak matagpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man dita. Malawunan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsenda na nakaw. Saya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagak mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasong tumulang sila. Tapno awan makakita kan ka. Apay ayakas la di mo kaya't makita dagiti ka aruba yo. Pasig namin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adagiti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsipsipot tar aramidon da. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat ta dito balay mi. Kwa? Ala, Silya, agitatan. Mabuti nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkaidatan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Silya. Ta saan ka natin ijar? Adan-idan mo. Ha? Ay sana, saan? Di na kumamat sulisugan. Akit, isungar nga inayapan ka dito yung balay. Mabuti nga. Ang mga no panawan na, no da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat ka mo Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang bangloy jay. Saan ngamin analablaban ti ulas yung puhan ko. Kababayin mo ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Jacket ko na. Nagkirot mo ti palangarakop na kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi di, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kamar. Dagitay do apungan ko. Natinag da iti datar. Pati ulos, natinag amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko nga ming agin-gin nantil itay dagitik pusa iti kwartuyo.
Nangagmugayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Bay-bayan nyo lakadida na nang. Taagin ng tilda mo. Ngam kinusukuso dayay kamak. Ngalaman langin. Inak isimpan na nang. Tapno di kayong sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia, tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasang ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasang ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak nak ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak kada kami. Lab na kunay. Ngami diadan. Kaslanak matimbasoran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asi at abagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasang ko. Saan magaya mo na nasinaw day Celia? So ngayon break ko na. Ay, di kalamasyan kan kwa na. Kasta una ya pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay, mapilit na kaya nana. Ay, maditikas na nga arami, damanak ko. Saan abareng-bareng ni Ayat Abel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asawa na nang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apon nila. Na, sos. Umawagin. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ay-ayatin na? Wala. Ay-ayatin ka mat, Abel. Ha? Basta di nakluk-luk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sapay na ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Awan mo't kami pang-date ko kan ka. Naimbagkin ka ata dati trabaho. Agsusildo ka. Siyak nga standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Ala. Kababain sa amat, Crystalline. Pagpainang ko, ma. Katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si Kati bahala iti magastos, Wan, promise. Sige nga, Ron. Hotel mat adagos ng timayan na, Abel. Kat di tanto matlati turong na. Ket, anyat plano mo nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data, period. Ha? Di ikasal? Ay na, saan nga uso day takasar-kasar? Nagadun tupay nga amok nagkakasar. Ngam nagsisina damot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam no pilitan na kamang ikasargan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak, itinagbaytan ta. Awan ka sara mapasamak. Tas sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Crystalline dumawawag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko aratam. Da kami ti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arud kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa,
No pwede. Kasano ang karodan? Masikog akon. Ipas nga mo tulad na Kaya't da ka kano ang makasalita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inak agbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Kristalin amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarod kat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asaan kami agkasar? Ay unay kan ngawbing. Nagkunang amin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldaw. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya akong agsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyonin san, ha? O insan, ta nag-abroad ka nun ex-GF ko amang ikamkamat iti bagi na kanya kasinsin. Ah, ne, kunak man nung masikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. So nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na ninsan, ha? Of course. Wala kasinsin. Mabaling man na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ma, tama nga no, mabalsan ka iti kastangan aramidam. Ay na kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga kasinsin. Anya? Uray kasinsin la ko maababae. Kat awan kasinsin. Tapasig tayo amin alalaking agkakasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka mata naggapo di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Iti data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray agdamag ka kalagiti kakalugaran ta. At dahil, nagsina kami. Aya, kat agpadata nga rod abil. Oray siya kat awampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat doble matgayam. Isungar ngagbagay ta, Miranda. Iso nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy DJ nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda. Ay ayatakmat nga ron ni Abil, tatang. Ay so, sigurado asumaraw ka man nagsangit no aklunam day siya alalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No ngay agbalbalewan no siyakte pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasagnan ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isu ti arapaap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga rod kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat ng aramiday. Kat agbalbalew to no agayan-ayat kamin. Hello, asino da itaw Ay, sakda ito'y adura, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka. Itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, adura. Kat mayat lata Mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar. Sa atan tumangan iti restoran. No okay king ka. Ay, sige. Mabalen, pitaw. Ay, ayatin ka, adura. Ha? Ala. Apay akas tamatan ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan.
Amaw, maawan, tilin na kayan, kan pinakatan, kinayat. Wan, ngam saan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat lang. Basta ilimid ta. Di mo ibagbagaking kwana. Tapno saan na ta alapdan. Ay, pitong. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw sa desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmat apuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang may. Wen ko namaw na. No adarik ng kanyak. Tapno datan. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya kat saanan amakili. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat adura. Basta ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nana, pumanulbos kayo, may. Rumara ka nakaw. Paano nyo? Kit malay, may. Ijay ili. Inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, may. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka, Ay, awan. Ay, katgagangay na, Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko na nako. Agluto kan to gaya man iti kanam, tamanganak ton itirwar. Nini. Apa kasi Jenny na lang ko. Dali. Apa yan? Sapay kumata din naktulokwan pitong. Ngamin ay ayatan ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, tila may sausawag may. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka at relasyon ta. Ay, kahit awan anya kumangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanan ti maisinakan ka, pitong. Wow. Nagpintas ka nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply ang ako si chat ko ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakmut na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag, katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatag ngay baga. Rinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumbar. Umayak nga ron ay tabalayo. Ay, saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kung alipatan Tanagbaawan ti panagayat ko ka. Anyo? Apay nga kasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matante pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Yung day tatagpaisaw. Agbektan. Awanin panagayat ko ka. Ewan amok nga nagbasulak kanya na.
Mimbrek nak ni Abel, tatang. Dayta ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, saan? Ikamat mo ki di ti bagim kingkuhanan. Ay, saan ang bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha, ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan, ta naumakin kan. Anya! Sino ay ang amin dito na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni Pitong, pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan matgayam. Ha? Sino Pitong? Ni Pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni Pitong. Mapay nga imbreak na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo ayakin kwa na. Apay dakas aya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga ano? Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ah. Ay, Pitong! Ay, ayaten ka unay. Nanang, rabi Yung kayo maturog Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na, Jak agdigaws. Jak agtutbras. sos. Ay, nawanan sa reserviti biyag ka. Nagkasang tinapasama kanya. Imbreak nakmatjay ay ayatak unay. Ay, Pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, Pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbreak na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay, anyat basol ko dita ngay abail. Wana! Ta-imbreak yung kalumot ngamin nga awan gap-gapo na. Ay, katsi ka. Apay nga imbreak mo matianak ko nga awan gap-gapuna. Alaman? Aha. Sakbay asungaton nak. Sungaton pa nga umuna tabagim abail. Day tabagim ti pabasulam. Sana sak. Jak nga rod ay ayatin ng tinam. Anyat mabalin bungay. Ha? Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandi ngay ko nga rod ti inak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, to'y pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapnumang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tayo patangatangay drama itangam. Sakpay na, hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear Manang Biyanang, ideawan pa anak mi, ti asawak, may sat, ayan ti imatang ko. Awan sa bali na saan, dagiti taraken ko, amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko.
Rugyak man nga rod, di agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na taya. Ay. Awan mo titi abay ko ni Balto. Apo, nagsapa mo na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat. Nga madda ka man ditan. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpok dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo! Nay! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanan intemplaan iti kape. Ah, May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pailang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayan ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tin dagita manok mo, ag shampoo kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay nabaldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, handa ka mat baldo barak. Handa ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga rodo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta nga na Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Dinawat ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, ako na ka. Kaslakurang timanok ko. Ay, bakit? Nakitam ka rin may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una yatarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasimlat ang awisan barang umanugot mo lang. Ay, win a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit bakit?
Bantayak lang na ito'y tarakan ko. May inot damot na may busay. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma. Inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Ati Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maaramid ti asawak na ita, nana? Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasig tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumanga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya. At da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok iti balay na. Nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ak ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na. Mabagbagtit samot ngagpayson na abaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito ingiwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit?
Ronaldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man atag luto. Nalangarot ah. No. Anya ka diti kayat mo asinain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun jet tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kasda nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan ah. Isumot nga rod di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din, ni bakit mau? Un nga rodang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam. Itid mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wan abaraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakin ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, di naman pa rin namang pili ka iti sabalya paginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga rod ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon siya ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga rin, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. Kat no kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuanta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga rin, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid iribredop ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan.
lalaki ka no tinatakta lakay. Uwan nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panaganta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga agtaraok. Naa, pati to'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok lakay. Wana, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sam iti taraok. Kahit no? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan umangag na kayo manon ti among yo. Dito ba nga? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itin kwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo iti tarakan ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulam ngay kadagiti manok mo lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumot gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na pa ikitin ati na duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod dayjay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Uwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa.
Inpamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti taraken ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayim mo, baldo. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Naimbag nga orasyo, papagayam. Dahiti manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabkablaw, kada kayo itinaragsak ngal daw, kan orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ibasa kani drama ita, kat naggapo kani pagayam tayo ang naglingad itinagan nga angel. Ngamsak bay na, ituloy tayo pa iti kumablaaw. Hello kani Ma'am Gina Umutoy, ni Stephanie Fanny, ni Jojo Salazar, ni Teresita Coloma Gabuyo, ni Lauk Lauk Vlog, ni Janvi Sarceda, Leonora Bautista, Betty Segundo, Jovelyn Garcia, Rogelio de la Cruz, kan ni Loida Hidalgo, kan ti si Bubukala Pamilyana, dita Binalunan, Pangasinan. Intay nga roda na ituloy abasaan, ti surat ni pagayam tayo naglingad itinagan nga angel. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, narigat ti panagbiag anabangunak, tamarigrigat dagiti dadakkel ko. Kat ado kami ngagkakabsat, at dakabsat ti ama kamang tultulong kada kami. No awan kanen may, niikit ko ti kanayon nga sitgan may. Iti may sangal daw, pimasyar ni Auntie Helen iti balay may. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. At tuyang di mitubog tinyaw kapag silain. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, agyaman akmanong lusyak. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagaga mga bunga tinyog iti aropayan. Ala, ipapas mo ti uminaw, kain mangan itinyaw. Yawid mo to tadaduman o di mo maibaos. Ay kitwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mau, umay ijay balay, tatangdanak ngaglapa. Agdalaws kin aminun at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungod di ka anakam ka bagays. Tadamagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon ante, siya kon taalaan niyo. Anya, San nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dut na dayjay. anya. Isuasaklaktan ti tangdanan yung agbabaw ng tanagagatakmat ante. Ayan ni Jay maaya, Angel. Ay na, ada dya silid na, cellphone lang teraramidan na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti ako yugyo. Mabit lang ante tayo naka-agrubwat niya, ag-impa kay akmatan. Hey, salaki! Unay matdag ito yung ason! Hey! Nana Helen, umayak man. Ay, adeng, adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni antek. May papan iti anya diya tangay. Kwa. Aw, kurain, dumadon ka. Sumrek ka dito ay balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Angel! Ingka mangisaga na iti merienda. Tapag merienda ni kurain. Uwan ante! Payadak tumat lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-ut hangam kurain. Angam ag merienda ka paya.
Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanakak. Ay, kaanakam day di ababae nana. Wen, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, husto anana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante, dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan ni ti spaghetti. Agyaman ak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga, anyat kayat yung akanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta ialaan kayo. Nagswerte mo't data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa diatoy Gun-gun dawayan da matante kinasingpat ni antek. Ay, masapol nga palutputak ni Auntie Helen. Lukasta, ado ti umay umut-utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga no awan pagbayad da balasang kaw. ala, apay nga itultulok yo, ante. Awan gunda wayanda kayo dagita nga tattao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad, takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata ano at da kwartada. Narigat mo't no persaum ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin unay, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang nyo mat gayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tamakasweldo ka lata. Ante, agawid hakman, tayo nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka nakan. Oh. At iti sweldo mi taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mate pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno at pagmarket mo nga agawid. Ganday tinay, nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo'y tinaimas asidanda. Kun mga lakanto kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Tasayang lang no saan maibaws. Adu unay nga may balasang ka. Sige nga rod, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagijay noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagijayon. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagijay. Yawid mo, Angel. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba no adya, isakok amin. Baklayak nga iawid. Nay, tagadumo kita insang-sang mo na nakaw. Ay, wan tatang, hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya, Ada dyan lasin ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. nangalam ka kita babadaw kas kada sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama kita. Intad na Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded dapay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da iti nangay na dagitoy. Ngam, hanyo ibagbaga ka na ante nga ilakok Taba ka hanak to ikanan. Manahilain! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni antek. Apay, anyat masapon mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo nalatang tigagarak tayong baga ako ni Dekalman. Umay, samat umutang di ato yung nga tao. Grabe mat dagito yung nga tao. Basta ang pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wan, di ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Agrang kay man nakagawad wano kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurangais.
Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak metlatan o kayat ka. Nulakit di tada, malaksay no awan. Ay, kawa maki di, anana. Sige nga, Rab. Jagbayagan, tagpailak pay. Agyaman namanin, nana. Manot inutang da dyan nga lalaki nga, ante. 3,000 kanakan. Kat kaano-kano nga nga agbayan. Ay kat bayadan ng tumot la kano, inton malako na jebakan na. Siguraduan na lang ha. Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-lastugan na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay, kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan ay, busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. Saan pa'y mat, Angel? Apay ngay? Kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalun da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayawawan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyagdan tulata, inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Ada niyan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan, Tanabiting ki, din tayo utang kao. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kao. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak tupay kat. Basta maala ni antik ti pensyon na, daman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyang pat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magunggundawayan. Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo na nga utang yung asa kayang tumutang manan. No, edi kat kayang kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo kan ni antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante, siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Anya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay iti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumporme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay? Oray kumano at dagbayad kadagiti utang na. Tay supay lati alaam kanakan. Kat mabalin yung matisoda nga singairan, ante. Ay namabainak kanakan. Kun narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isudante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Iso nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Angel, siga magayam. Sumrak ka Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayag singiri ti utang yo. Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapoy ti kapapanunot na kadagi di pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matongtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang na Naira na ngamin ana ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kaya't nga mabainan kayo. Iso nga nasayat latatipan na kaysama na. Ngam ka na puno na kastao na nga pungtot na no ada di balay da. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga mabalin ka di nga agbayad kanta. Kailangan ni antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni. Pakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balay dati utang ko. Kanong agsweldo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin ton umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagsweldo na. Tay sunto ti umay ko.
Tapno anak nga sumanoble. Ibagam, anyang aldaw, kan anyang oras. Anyang ay manong amboy. Ayan di bayad mo nga kat ni kasapulan na ni antik ti kwarta. Ah, Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. umaya ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga raw din. Di mo pa lang itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itag ko nga roday. Nagbayad mo ni manong amboy ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon ta imbayad ni Ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad ka no gayam ni manang kuring into no mga lawas. Nagbayad taw. Inayon mo to itibulbulo daw kaanakan. Sige nga ro, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpot nga package yo. Ay wen, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak taw, inton kasanga ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaruba. Ay na, ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo nante ngam kasto nga talaga ti panagsasaok, prangkaak, at least ibagbugak ti pudno nga riknak, kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod kaanakan. Nay, nagadumanan nga isang pumababa anak ka. Ay uwan tatang, ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya Auntie Helen. Pangailakom ko intid na nga road. Ipausar mo kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabaling ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangay na. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko, nga handa nga kutkuti anti koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Dya kayat nga kupit da. Ikakto lang nga isudati sa guys ang abado, tatang dandang aglako. Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldam. Ay, saan pa lang, ante? Saan nga balita ka nakandakmat? Uray mabayag sa akto makabayad, ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay nga'y dagiti saan yung akabkabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiyaw utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya, ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko itilako kay pwistok. Mala, si kati makamaw kaanakan. Awan ni Auntie Tata ito balay na. Ako ko sa kami dagito badbad ito bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagito nga badbado. Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak. Iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Ala kamin. Ilakok dagitoy. Itad nan tumatla ang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mang ala. Kabagyak mat. Aday ta, naisako kami nan. Inak ilang mga ijarwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni Ante Inton sumangpat. Umuli ako ni Ite alad. Tai puruwak ko dagitoy nakasako nga badbado. Tai awit ko Inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang matalay! Kumusta ka, Angel kaanakan? Agyaman akta si Bibi agak